машинасы бар. Birinchi qilib shunday olishmaydi. Bu yelni qaqshatib bitdi bu. Men maqtaganim yo'q. Bu yelni Bo'ynuna qaqshatib qo'yib. Hamani bor o'shanda. Bular bo'lganda bir 10 kun bo'ladi aka. Bor akasiz, kelishsiz yerdan oldilar. Ertaroqlar chiqmaysizmi? Hali o'ngni ko'rsa 100 tayat bo'ladi. To'ravi. Kelsa oxiri jevirib aytib hech kim ekan sizda. Oqsoqolisiz. Kelib o'sha yerga elga aytsangiz aka, bunchalik qo'zg'alib ketmaydilar boshingizdan chiqqaningizda. Ukam bunday bog'jab qo'yib tur, kechirib qo'yinglar. Yesangiz bo'ladimi aka? Oqsoqolisiz aka. Mana bu qaynab pishqilib kelib o'tasiz aka. Sizlar foydalanishga qiladilar aka. Bir yillik biz aka, to'ravi. Yo'q, maqsad. Ertaroqlar chiqmaysiz shu yerdan oldilar. O'tirib qo'ying dedimda, jinim. Ertaroqlar chiqmaysiz bu yoqqa. Uyatda. Bari yo'q, yetarli bo'lib turib, bilat nima ish qilib tursa. Ham yetarli shunday, meni mal murdasa, buni mal murdasa yetarli bo'ladi aka. Bunaqa diqandar misol men o'sha buqani 3 yil kutdim, 2 yil 8 oy kutdim aka. Aytaman, liba odamni jini kerak. Misol aytaman, bir to'g'ing olsam ne olasыңlar? Сиздин иниңиз ошол жактан бир уруулук менен кармалыптыр. Ооба. Иниңиз өзү каякта азыр биз жолугуп сурайын дедик эле. Больницада. Bu alğanı çın. Boynuna aldı. Moyнуна алды, урдаган moyнуна aldı. Oşa urdagan malını boynuna aldı. Alıp urdalı jawatkanam nima emas, özümün qaynlerim boladı. Туугандарыңыздыкын эле урдап кетиптир да. Anıkını tölödü. Taladan Иниңиз эмне деп атат? Өзүм эле портерге жүктөп кеттим эле деп атабы? Oşa özüm ele algan деп атат. Nereden biri yok. Nereden biriden karız alıp presentke andan biri 2 gün buradayım. Akça soraganda men bergem. 6 bin sorap geldi berdim. 18 bin berip turum dedi berdim. Ha keyin bu oşa men takalap nima aytat desem aytat men mashinani urup alıp turup nerede birisi presentke akça beredi. Oşondan akça aldım ele. Oşa kыстап kep turgandan siz daha sögöt dep turup şu işti kıldığım деп атат да. Ata gelmese baldarımdan oşadagiler bardı. Libo balaman surasam beret oşa 25 bin akçanчы. Өзү жана баш ооруйт, майыптыгы бар деп атасанан ошо чоң буканы жалгыз портерге жүктөп кете алабы жалгыз? Men hazır oşa janagı qaynemen suradım da, misалы al ança-munça adamdı oyuna kelbeyt de, misалы bir adam bir nimeni жүктөp чыгыш kıyın da, nimegeçi? Bukan, Evet, nimege. Al aytat men porterge жүктөp deyt. Aparıp 2 gün bağıtır dağı apçıp maşinaga çıkıp düşüp жүрgön deyt. Men özümde şeksanam da bu kanday bir adam misалы nereden taladan bir mal aldı, şunday alıp kelip porterge sürüp açıp bere alasın. Al buka porterge чыгып көнүп калган, оңой чыгат деп атабы? Ha, janagı жоготкон bala özüm жүктөp alып çıkıp alып kelip жүрgөн deyt. Ошо оңой чыгат деп атабы портерге? Maşinaga şunday kısa jetlese çıga берет deyt. Дал именно ошол туш келгени кызык экен да.